Endanu pura gram van. Ubure uri record. Tambo tamba. Ubure full blast van. Full blast to the end. Esta msikati kweli mbona ajila ngaselishoni ukuyembembeze nyahabuyena nomtazi nomadube mbela nje naye masindikoborwisi murikusinzika ngideke yabuyela naye yakamba kathesi ngomanyomela isitimela sikhathi isitimela nyasasa uyahamba nomadube yahamba naye mkwenya inda hayi koloko nje ukuthi mfanele hambela nyo bazise ekhaya ukuthi mngaka kunjani Rikayambo tura mafemo tura ukufika katanga manje kamtara katanga naye anukunza apinde naye soitesi anzaruda kunooneka chikumbucha iko anzaka baba akaoneka utara naye varikayambo inda naye ufuna kuhamba namuhla ngoba isikhathi sesitimela singanchiya nahamba naye ufuna ukuthi akayabhalisa ekhaya Rikaende kana vanhu kunooneka ungavalelisanga lo mgogo kakwazi ukuthi ngiyakubona kufanele ngihambe ngekhuluma ngikhaye into zihambe kahle azabuya nini baba it's alright ina msindo lapha angifuni baba ithi kwadiye ukamthatha lo msindo uzaba lapha nendoda yakhe mina msindo angifuni msindo hayi akuzokuza msindo abuya lini ngazi uzabuya nini kodwa kukhanya ukuthi naye afana abuya zemlando akumthatha apana zipita isikhathi sigcwele sike sithi mntana ngabulungisa ukongo kwakho sibone ukuthi ungamzisa ewe sithikizeyo background yoro nginenge silungwenda kachitora ayibhekele majulo enda futhi yenya hamba nje ngingavalelisanga ngikhaya kodwa ngizaphendula ndakuperekedza kawena sibege ngokude pamwe chete tochivaperekedza kabarwe hayi kulungile mphenya handikatiperekedza uraitika nendusimuka tongomanikidzana tisi pato amarusi zvinoriva chizosi aiwa kari kuda kunooneka vari kumusha ozodzoka hapana zvazvinomboreva regai kungovhunduka